agar di step jong tadi ka country umaj aba mungkin mau mungkin senam kan new trick umaj tapi ini kas parish ke jogi kasih ans parish autowan agaba mangi idon kani ke jaka kabadon menta lagi terang na yo shishu te kumta na jikimen ka bakrao nangu yo blay kani step nam ka jikru do chu harin kat para do jugi baro khamtame for the peace setup episcopal vicar jo diocese kat for the Alex belong to Cyprian jong ka Indian Mission Vicariate for the moving administrator jong ka ye jogi po mauro to is called study house for David Marbayang at some perspective nomba kumjuru belong ukul jong ka parish alka pigi reunion baro kita mission rang ki member jong PPC baro ki kumjuru ki pa jong play kadang jikmen hangari ka pon man kerpa jai for the peace setup the episcopal vicar jong diocese on believe di monorim tum kadak jong ka jikmen kumjuru sak ma hangari system jong ka jingdap the system the first anniversary jong ka parish ka jeng ikum tang de ka putlemat kerpa for the Payus but for the Alex ban lead the only one Taga jing kemen gabakrau haga ni si taga jing slowo yo play badiga sing sambatorian badia baro ki pairinge jong kaparish mau tawa di pli unio mau sakan mau palayo ke cakap mai ha ko te di ngade dengar ka for Alex di pli yo happy day Kasin Anne's Parish Mautawar galapan longi ke procession Eucharist haka kan riu tarik umaj ajar pusan haka bad ya jarngot ki pain riunget ilawan benyesem benta kan thop ki pain riunget ka parish ba marjan ka parish maulai bad parish mauyong haka negasngi Father Pio Shadap ibadi episcopal vicar jong shalongat diocese ila longi kongsan jong negasngi haka jadon ringkat lang Father Alex Asirvatham SDS Father Ambrose Lamin SDS, ibadi parish priest jong St. Anne's Parish. Hakamaz bukhod i Father Pio Shadap iloong ba ka procession Eucharist kadiga sngi burom yangi way by way na marka Eucharist kalong ka padeng jong jingim Kristan jongi mat klem ka Eucharist baro ki jingle jongi kilong le ano ay. Pai Israel haga kitab Deuteronomy kila terwa yaw so ng kong. Uso ng kong Moses lapan kenmal yaki ba uday kajings ngungu jungki ya ublay u bala pelaj yaki na kita sim jong faro na kata kajing syarim brab na kata kajing syale beng kajing syate syakum hau faro kilalat im baru Moses upan kenmal yaki bagi dia ban kenmal kan diam ya ki jingle bha jong blai ha ga jing em jong ki kapor lan gede kata kapor kabangi dei ban kenmal kan diam ya ki jingle bha jong blai ha ga jing em jong ni komen ko para silam ter ga jing em jong ni blai ula le bha lara ki nyeu tang mata ga sngi phinom la shaban nyeu da le tu so no kong Uday uta bagi wan terwa sa ublay. Nagadaw ba ublay wala bahay ni. Nagadaw ba ublay ulat ulat yun. Larang idon kata kajing snutu. Kajing terwa jing iyo son kong kalong gabakit jing. Balarang idon kita gibriya gibas snutu. Ya kata kajing la bahay jing ublay. Silanter kajing im jungi. Yini ay long gibas nungu. Yini ay long gibas bon mansin. Bagi badap dan kajing sup kajing kemen. Ka gospel macam tayo kapan kenma wengi ya kajing sya penshoy jung utray jung Jesus Christ. Ula sya penshoy. Henry ula job ya baru kajing penshoy daga ketin jung ublay. Man ka por ba uksoy penshoy spanga do spanga bor ka boram spanga jing kenjoy ublay. Jisu ula countera ka mga ketin hareng daga ketin jung ublay.
Kajing pule jungi, kajing imsni jungi keketien jong ulai. Kan jarap jengi pan job yang kajing pensoi. Nama rabangi pule keketien jong ulai, kaai jing im jengi. Pada kabakut jong gospel macam tayo long, habara bau so uladap kajing pensoi baro, ulap head no na u, hado bandayo ada kawai pat kabu, kabamut bau so song thai. Kunyai pensoi ingi man kapua. Kalau rangi thai ban pule keketien jong ulai, ursoi job ini. Mata kasni kene ka parish kene kasni buram. Namar kene kasni buram jong kayu haris buko. Yo idan kiwai pat kasni buram. Henry ka procession yuk haris. Kene kasni buram jong ka parish. Namar kayu haris kalau ka pedeng ka telong ka tenrai ka kledo jong ka jinglan yam jong ka barang Kristen Katolik. Barang wengi kata ngimdon jingmut syu. Baru ikam ki jam jong ngimdon jingmut syu. Pastor benihin wala dam day Katolik. Wong ki kampulai ki jaga barang Kristen Katolik namar tinggai haga jingdon jong Jisu haga sakramen bakoi tam kedua. Haga bakut jong mas bakut lapan long ika felicitation program haga balapan kuburom i Reverend Father Pio Shadap, Reverend Father Alex Asirvatham, bargom joru yaki Sakristian Mestala Pulei barki Nairap George Ferdinand Nengnong bato Shan Khargongor. Lapan kuburam ru ikong Tiansi bat kong Sis Dora Mary Khargongor ibalay rapan ay yaka parish yaka jaka bathamay nangta laot ru yuki kum kadak jong jingdap shisnem jong ka parish. Payus ingin kantor kejingkir kuburom jadi Father Alex Asirvatham SDS Provincial i ba nawan kapang nanun opo nakarpa ki Father Alex bayin subaha banwan syakman. Ipoy siya mani bentugyang yakikam kijang yang jingdon kam kiba kilingdo kilo na kabenta ini. Soalan tapi kabajam na kabenta kini kijongi hakum kini kacuk hakum kini kapor kamdi kabasuk mo kamdi kapasuk kadai kajingile kaba himla mundur henry dakajing spoon dakajing eat ya kabalang kilakloy ban ai ya bahakam na kabenta kabalang bat na kerpan ya pikir pa jumblingin doain na kabenta juki kumlatho na kabenta kitukot jong kayeng kasem gejungki kebai ibathon gejukot ban bengkut ya kayeng mene ha paris ha kasing sajan banwan
Ka procession las dang banyat hakano paisngi hagapor shibristeng hagabalas dang na plau yegmani hagabalawan manishim benta digi para banget nagi khatsan ligi CMC jangga parish haringkat ki para banget naka maulai parish ban mauyong bat ki parish naka zone 1 lapeni phu ipieng yakane gasngi naka jadon ringkat lang ka ban na Savio Juniorit nangta ki khana naka Saint Paul Seminary. Lapan kod ke procession Eucharist daga jinggerku no Father Rangba, Father Ambrose Lamen, pada ke jingku play songo no sketri jangka PPC ba protasius rapsang. Drive tempat ya kemen siam jangan namar ngalan lepo persya ini. Kufres nila iya ini bad nila sa ikipop Islam ini. Putra Jisu ngiro yami. Putra Jisu ngiro yami. Kufres kukun ublay gaim. Kufres ublay yami. Kami ya nanti rencana ni. Iladab panian ringkat pada sakramen berkut ya gidong gisnat pada gicing ruai gicing ro penampuram ya keteng bakana berkocong play isngau kemen hado kata-kata walang ilayat kelenti kebakam paji Henry wala kata ru kemen sim kejongi kadap da gicing sngau kemen namar ilayat ringkat bat utrai jengi uji sukres menbau dangdan hagani kasla pertai abau laya kelen saudang kijaka baro kibriu kilek ban bot ban jingo yu ban yokta yu namar ba hau kadan kabor bat kito baro kibangen hau bat kiba syania hau kiyo ya kecingkot bat kiyo ya kecingayai
Te hagaju kuruka mengiru iwai pa iwai. Baro kibayar lom hagane kano paisngi. Nidap da kecik kemen. Nidap da kecik sungu yau blai. Uba layai angkat batngi. Batngi ngit skamru. Ba ingin skamru ba ukresi unsa ayangi ya gabor kasor bangindang la bande bat pendap hok ya kakam ramkum ki Kurdistan ban long ki Kristan ki bajanai